Rainbow Channel clear tu te chibai ule India in China laka ma alak na lam kan soi ma in voin lama thu thar tlem lok soi ma saila voin chundar khatvel khan Pakistan lamin thu thar anron puang zara hacker te chet na bok ania Pakistan TV News Channel lar tak mai don chu hacker ten anti boy thu an puang ani The Hindustan Times in antarlan dan chuan hacker te hi tu tenge ani khriat ani lowa he Pakistan News Channel a hian advertisement play ani mek lai in voile khata an fakna play mek lai chu India flag a tricolor le thuziak Happy Independence Day ti aron lang thut mai ni in an soyani he thil thleng hi Pakistan hian an puang zar mai lowa voin chhun khan The Hindustan Times hian anron tar lang chau ani thil thlen hun hi tun Sunday kalta chunudar thum le minute som thum vel khan ni in tarlan ani Don News hian rangtakin investigation nei ani don ani ti an puang hala achan le awangte tu tenge ani ti po chuizui ngal ani tur thu a soibok he thil news channel a display hun chung hi arei vak lawa thairo online an capture man nual ni in soi ania athalak don hian an the dar ngala Urdu trong te poin Pakistan lam hian he thil thleng hi Twitter lama an tweet bok ani India ti mol phaunan le pu chiat nana ramdanga tanga he thil hi ti ani anrin thu Twitter lama comment om nual bok ani Chinese hola in India tan har satna an siam zui zela India le China boina hian kumrei tak aw don nge amor an bok don ti po hriat a har viau to a voin tlailam darli velkhan Z News chuan China chuan India ram en thaknan hacker group te an chhor ni in anron puanga Chinese secret unit number 61398 chuan cyber espionage India rama an nei mekti antar langa internet kaltlanga ram le ram in en thakna ani berang chu India Defense and Research Security Agencies chuan voin khan he thu hi puang in India farm le company lian le sarkar thuruk lamchi reng reng enkol tu ta chu film khur turin an hriat tir ngal ani security agencies te hian an puan danin heng ho hi China People Liberation Army secret unit te malakna ania tun hnaya hian India thuruk le sensitive document te ruk chhuatumin anron beina sajwal hle ani ti an puang bok India security agencies te hian an chuizuina heng China PLA te nena thokho hacker te beisi China a Pudong district Datong Avenue a ani tin hantar lang bokani hunrei tak atang to khan China hian ramkrang kranga file poimo te lakhoma ruchuak tur hian China PLA te hi secret unit 61398 hi an local puirang to ani ti Z News hian hantar langa tuna hian India laka he unit hian active takin India information poimo te ral thuam lama ma anlak dan le sumle pai din mun siam thatnana ramdang nena anin dorna thuruk engkim mai hai chua tumin mun tin renga tangin an beideu ranga nasataka tunma aya an active jok awang hian cyber security agencies te chuan voin khan alat anti chuakani LSC vela sipai nena in epnalama la antol kir thadu lawa pangong so po anram angmain an soitran toa in biakna voi tam nei ani to chungin in nu do hi antum lo shrim shrim ni in ashriata Z News in an website lama discussion an bot seya phai chuan Chinese ho hian LSC bulnaya ommi puitelaka dim doina an nei vak lawa in dim doina lam a in vauna le lau thong taka mi pui siam an ching hle ni in an soya ma se he discussion hi expert te discussion ani lawa adua piangin an join thai ani wangin thudik ani MT ro chu ashriat lawa soitu tamber le discussiona telve LSC naivaya om civil mi ta chuan Chinese army te hian idim doina an nei lem lawa thil ti sual nei lem lo po thil hote awangin natakin an vauzel thinin an soibok he discussion hi zanin tlai thim hlim khan Z News lam hian an host anti topa
mi puiten an du du an soi ani bera news rin tlak tak phei chu ani kherlo mai thei ani breaking news lama ludonila India point line of actual control lama beipui athak thar le ton meka Northern Ladakh vela ain choplut le ton mek ani India army tanen in biakna anei nuwa in biakna in omzia anei thuilu tuklo awangin India army te anin ral ring thar le ton mek ani DNA in an tarlan danin China in India ram ro puitak avau fauna changle turin Northern Ladakh hian regiment thanem tham takle tengrual atir lu tani ti janin dariat pel nu deuh khan anron tarlanga India army te hi an thok replay ni in alanga helai mun anlut lai video clip toite te tarlan atanga alan danin India in apon zarchin bak ral thuampo anin choplut ni in alang bok China lam hian Ladakha DOB vela le depsang munate army anron choplut trau maya China People Liberation Army singkhat sangsari velai anin so ngeta an phusana sahle aniti antar langa heiba ka hian armor vehicle tranem tak anron choplut bok aniti tarlan ania India chuan heng PLA te changle tur hian heavy troops a deploya India in Ladakha a deploy zatchia hi soi niloma se army tam tak aniti ro soi ania tengpo thanem tham tak antirluta Government of India in anpuan danin India chachuaki heavy deploy satlia anilo ani mai thai very heavy deploy ti in tarlan ania ruaman angin anmun tura thlen felvek anito ti in India sarkar hian apuanga depsangle daulak bet oldi DBO vela Chinese ho machon tur ani ti India sarkar hian apuang telbok ani Mase sarkar lam hian chiang takin puangzar lo mase NI report chuan India troops ta hi singkhat sanga ain antlem lawani ti ansoya chubaka helai muna man atana India in anei thatber T90 tank tam tak anda lut bok ni in tarlan ani Chinese armor le army ta hian chet an tho zeu emo thildik lo pakhat po anti ani chuan India in mountain brigade le armor brigade athon lu zongjong ta chu an cha chuak ngal don ani ti antarlang ania hengba ka hian air force lamten van boru katanga chuzui ngal turin anin ral ring rang boka China achet aya nasajok zelin chanlet ngal ani angti in sarkar official chuan an soibok ti tarlan ani DNA hian an tarlan zel danin darkar sompanga veljet plan nga ya thui highway G219 chu hunrei tak China in anram angin alochei bolin hekong pui G219 hi India chuan Sino India war sangkha jakwa somruk pani nu khan China hian anrama angaya mase India ram ania helai muna chet anlak na reng reng India chuan ati top ngal zel don ani ati G219 hi aksai chin area paltlanga kal ania Khovela kongpui sang bertajingami ani achanchu tlang panga tlang sang tak tak kaltlanga he kongpui hi China in aron siam ania India chuan China angche in G219 highway hian India territory china hian Chinese te anchet vel kanrem ti to don lo ani anti DNA hian antarlan zel danin depsang le DBO area te chu China in military talk akhan anpom lowa mase India ram chung ania helai muna hian India army te patrolling nei China hin aphal lawa India point aphal lawani atia DNA chuan India in adu na te za sakin China hian mun tam tak atangin antol kirsan meka mase helai muna anin khurtlat le in biakna soiho andu lo wangin India chuan aram chin a haunat zia a hriatir meka Indian troops athon lu beltele a omsa tenen chuan Chinese ain Indian army te hi antam dai joka armor le tank po India hian a choplut nem jok ani ti antar langbok ani hetianga India a che thut chan hi hriat niloma se National News Agency krang ten India le China army commander levela in biakna China in India army lalte
an huai chi em awangin India chuan a power a sotana India troops athon lu belmek zelbok niin antar lang kan soi to ang khan DOB a hian Indian Air Force te advanced base a oma chei that ani to boka chu wangin DOB nai vaile apan na kong puiba ka G219 highway thleng point China People Liberation Army te hian India du dan do dal zonga an khosa ani chuan chanlet na natak an pengal don ni in tarlan ani bok ani China le India boruak chu he video ma chia ka video a ka tarlan angkhan a che chhomek zela commander levela in biak na in omzia anei vaklo awangle China hian anram nia an soi chin chu India ram chung ani ta ka wangkhan LSIA in Ebnalian jok athlen mai thai anrin thu media lamten an tarlan pokha athleng dik tran meka China hian adu ani chuan keini point ral thuam man hi kan hre lem lowe tin India hian China hi ashriat tir ani deuh bera China hi eng angin nge anron tho ve don hriat ani ri lo na hetianga India a in chhop nai tak chiam awang hian China hian ngoi achu ring antam hlea achan chu in dona machan tur hian China hi India ain peilo zoka kiltina buaina asiam awangin India nen anin ka chuan ati buai ram te hian an kap zui ve ngal don ti achiang ni in Jagra English chuan antar lang bok ani